بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق اسم بين الأسماء مرموق. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجلب يتي الله تبارك وتعالى ينجولي إدو النبي مكة محمد صلى الله عليه وسلم باولو مسيب جلب محور الكيون حورانغو الله تبارك وتعالى سبني yimɓe aljanna ɓen yoɓe hiwrodir. allahu humpiti en e konngol makko wondenedema yimɓe aljanna ɓen wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. musidɓe julɓe, yimɓe aljanna ɓen naatonoyay e maɓɓe malaika ɓen e kala dambugal ɓe hiwroɓe jang e kisal yo wonu e dow moɗon emba battane moƴƴe wodani ɓeɗo yimɓe aljanna. ɓawo ɗum ɗo musidɓe julɓe, nde andantedema en heeɓi wayrindiral juutugal seeɗa, kono ko non allahu azza wa jalla woni ko eɓɓirno. idan hiɗen yaafino ha non e ko woni sombo en wawali tawtidirde e ɗiɗo lebbi ɗiɗi feƴƴuɗi ɗo, haray ko yettude allahu tabaraka wa taala eno yiltidiri noon eno inniri noon wa tilka al ayyam nudawiluha bayna annas. ñalɗe ɗen min yiltidiranayi hakkude yimɓe ɓen ko hande wela janggo metta. kono ala ayyati halin no wayi wawde wo hiɗen inna alhamdulillahi ala kulli halin, ɗen yetta jomirawo on e dow kala hunde nde eɓɓinde o waɗi nde o waɗi o hoddire dow meɗen. musidɓe julɓe, hare hande so tawi allahu azza wa jalla hoddiri hiɗe mari yewtere wiyetende dhunubul khalawati ta'kulul hasanat, bimana bakkatuji suuɗiɗi ɗin ñamay moƴƴeriji maɗin an yo musidɗo julɗo. hare ko ɗum ɗo woni yewtere meɗen nden. hiɗen tori inde allahu tabaraka wa taala okkoten tawfiq ikhlas e muɗum o arkisa en hawrondirgol e ko yiiɗi o wela kanko jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. musidɓe julɓe, so ɗum ɗon feƴƴi yewtere meɗen nden innuɗen no ɓeɗo ceernoɓe addiri noon ɓe maki wo naqifu lyawma ma afati min afati almujtami'. hadihi alafatu ubtuliya biha kathirun min annasi yawm. hadihi alafatu li khututu sahibuha من عيون الله عز وجل. هذه الآفات تؤدي إلى ضياء الحسنات والأجور التي تعب العبد من صحبتها، بل تؤدي بصاحبها إلى سوء الخاتمة والفضيحة يوم القيامة. هذه الآفات قال عنها العلماء بأنها أصل الانكسارات، فكم من إنسان كان ملتزما بطاعة الله وفجأة تغير حاله وترك طاعة الله، والسبب هي الآفات، فهي ترك. ما هي هذه الآفات الخطيرة؟ هذه الآفات هي الذنوب الخلوات. بيدو كرمكو بماكي دارو لن نكونغوتم يوتن هند boneji ɗe andantede mahino sakiti e yimɓe ɓen fendo ɗo balno sakiti hakkude tagore nden. ɓe maki wo ko ɓuri ɗuɗude yimɓe ɓen kon noon no jarriba ɗum ɗo hande fendo ko fewndi ɗo woɗi ɗo boneji suuɗiɗi ɗe andantede mo liɓay jon gollal ngal waɗangal ɗon gollal yeeso allahu tabaraka wa taala. ɓe maki woɗi ɗo boneji ɗiɗo dey addanay jom muɗum yeɓagol moƴƴereji ko jogino kon foppu yeeɓo
ɓaawo ɗum ɗon kañum kadi joddi ko oɗo bani adam jogino kon fof tawa mo tampuno e muɗum aduna o perda e ngal ɗon gollal ko wonno e gollude ɓe maki wo bal tu addi bi sahibiha ila su'il khatima ɓe maki bal ko woni sa ɗe golle ɗo adday golluɗo gollal ngal o heɓa battane bonɗe musidɓe julɓe ɗen andi ko bani adam on toroto ko yo heɓu battane moƴƴe en inne daiman ayo allahu tabaraka wa taala arkisu men heɓugol battane moƴƴe kono noon ɗeɗo golle si bani adam on duumike e muɗum yo wawu faamude o heɓata e muɗum battane moƴƴe bal ko battane kanude o heɓata e muɗum yomu ɓe julɓe ko ɗum si ɓeɗo maki o heɓa kadi hersinede e jasugol ñalane dargal o hersinte o jasine wonon ɗiɗo boneji ɓe andanteɗe mo jomiraɓe gandal ngal wi e majji ko ɗiɗo woni lasli perdugol bani adam kala gollal ngal o golli ɓe maki noon heewi e yimɓe ɓen ɓe andanteɗema haade ko laatinoɓe hiɓe ɗofti allahu tabaraka wa taala ɓe maki faja'atan taghayyara haluhu woɗon e ɗon tum yi'a neɗɗo ɗoftinoɗo allahu tabaraka wa taala alhaali oɗo yi'a joni waylike o acci joni ɗoftagol allahu tabaraka wa taala wo tawi ko woni sabu accugol mo ɗoftagol allahu tabaraka wa taala ko ɗiɗo bakkatuji andanteɗe maga bakkatuji suuɗiɗi ɓe maki faya tura ma hadihi l afatul khatirati wo ema ko honɗum woni ɗiɗo bakkatuji andanteɗe ko suuɗiɗi ɓe maki hadihi afat hiya dhunubul khalawat wo ɗiɗo dey boneji woneɗi sabu bani adama on kala ko o golluno darto golle ɗen fof munco wonta haba'an mansura nduggu sakangu ɓe maki wo ko sabu ɗiɗo bakkatuji ko bani adama o memata tawa o faama mo suuɗi yimɓe ɓen kono haro yeggitino o suuɗaki allahu tabaraka wa taala ɓe maki wo dhunubul khalawati hiya al ma'asi allati yartakibuha al mar'u fi hali ghaibatihi min uyuni nnasi wa ikhtila'ihi bi nafsihi ɓe maki wo ko honɗum woni ɗiɗo bakkatuji suuɗiɗi wo ko ɗin bakkatuji ɗe bani adama on faggitoto saga nde andantede mo himo wirni yimɓe ɓen ɓawo ɗon himo wirni wonkil makko kin o yeggitino wa inna alaykum la hafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun nde o wirni e waɗugol hunde kanude nden mo faami kanko yimɓe ɓen yi'amo kono o yeggitino wonkil makko kin no reena o yeggitino allahu azza wa jalla no reenimo no immini kañum kadi ko ayna mo no winda kala ko woni e gollude ɓe maki noon wallahi yaqulu rajulu abidu azahidu bilal ibnu saad radiallahu rahimahullahu taala ɓe maki o oɗo ineteɗo bilal ibnu saad yallahu tabaraka wa taala yurme ɓe ɓeɗo maki wo hiɓe yewta en e fiiɗiɗo bakkatuji suuɗiɗi ɓe maki wo la takun waliyan lillahi fil alaniyati wa aduwahu fi sirri wala takun aduwa al iblisa wan nafsi wa shahawati fil alaniya wa sadiquhum fi sirri ɓe maki no wo ɓeɗo ineteɓe bila ibnu saad ɓe maki wo ayyo musidɗo wata laato weldijo allahu tabaraka wa taala ko fof reenu maɗon goto kala faama an ka weldijo allahu tabaraka wa taala e hino moƴƴo on e hino waliyajo allahu tabaraka wa taala ɓe maki wata eto yimɓe ɓen famanama ɗum wa aduwihi fi sirri tawa anka a gaño allahu tabaraka wa taala ko wirni ɗon ɓe maki wala takun aduwan li iblis wata laato wala takun aduwal iblis wan nafsi wa shahawati fil alaniya wo wata laator ka añuɗo iblis ka añuɗo wonkil maki yo faggito hunde kanude
ɓe maaki ka añuɗo memugol ko wonkil maaki yiɗi kon kono noon hara yimɓe ɓen hino renuma wowata sifitor añuɗo ɗiɗo piiji yeeso yimɓe ɓen tawa an wa sadiqum fi sirri tawa an ka weldijo iblis ko suuɗi ɗon musidɗo wata duumo e waɗgol bakkat wo bakkat yeddugol allahu tabaraka wa taala wo yeddugol sanga nde andanteɗama ɗa faami yimɓe ɓen renama kono hara a yeggitino allahu tabaraka wa taala no renuma ɓe maki wallahi innaha la nasihatun azima ɓe maki o ɗum ɗo ka laaɓa reedu mawndugal musidɗo tuɗunowru ɓe maki hadha rajulu salih arada min khilali nasihatihi wo oɗo gorko moƴƴo o faalama e nder ko o laaɓanen reedu kon wo an yaqula nde o wiyanta en hunaka min annasi no e yimɓe ɓen man yudhiru laka khushu'a wa taqwa no ɗon yimɓe ɓen ɓandanteɗama ɓanginante ɓe hino yankini hino huli allahu tabaraka wa taala wattadiyinu ɓe ko yimɓe dinaɓe ni yusalli fil masjidi ɓe juulaye ko juulirde wa yaqra'u lqur'ana ɓe duumoɓe janga qur'anu karim wa yadhabu ila al umrati ɓe yaha umra wa yatasaddaqu ɓe sakko tarahu yi'a oɗo neɗɗo hara kanko la yanzuru ila al harami o darata faade ko harmi fa amma nnasu ka annahu waliyun woɗo de fa amama nnasu yeeso yimɓe ɓen sikka oɗo honnu ko waliyajo allahu tabaraka wa taala min awliya illahi tabaraka wa taala lakinnahu ɓe maki tun noon ko woni tun o bani adama ɗo ida jalasa fi baytihi so jooɗike ko galle makko wahtala bi nafsihi o weddodi e hoore makko qassara fi salatihi o ɗuytay julde makko nde o jullay figgu fagga hara mo hawji qul wallahu janga cottowo e daɓɓoy tajat ɓe maki noon oɗo tajarra ala ma'ashatillah yi'a oɗo no teeɗo e yeddugol allahu tabaraka wa taala fatarahu yi'a oɗo yanzuru mo ndaala ila al harami ko harmi imma o ndaara ko télévision makko ma ko ordinateur makko ma ko portable makko kono yi'a oɗo sanga nde andanteɗamo o weddike tun o woni kanko tun e ɓe nguure makko ne yi'a oɗo hande kadi honɗum hino ndaara e ko harmi wa yastamiu ila al harami himo heɗito ko harmi wa tatakallamu bil haram oɗo yi'a mo wowla konnguli harmuɗi wa yataamalu bil harami yi'a oɗo no gollodiral harmugal ɓe maki noon amama nas akhlaquhu aliyatun wo oɗo si a yi'imo yeeso yimɓe ɓe mo mari jikku towungu jikku yiɗangu jikku labinagu yataamalu ma annas bi akhlaqi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wo sa yi oɗo neɗɗo yeeso yimɓe ɓen yi'amo gollodira e yimɓe ɓen jikku annabajo men go muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lakinnahu indama yadkhulu baytahu ɓe maki sa ko wontun oɗo sangane o naati ko galle makko wa yakunu ba'idan an uyuni nnasi o woni joni ko woɗɗitiɗo e gite yimɓe ɓen ɓe renamo noon yataamalu ma zawjatihi yi'a o no gollodira e ɓeygu makko wa auladihi e ɓiɓɓe makko ɓen be akhlaqi aba jahlin yi'a mo gollodira e maɓɓe golle jikku oɗo wiyeteɗo abu jahlin nde yiyata neɗɗo yaasi kanko yimɓe ɓen mo newi kanko e sonnaɓe ɓen jaɗede e maɓɓe cantodira e maɓɓe fayɓe ɓen fijida e maɓɓe si yi'a noon oɗo so hooti ko nder galle makko o wonta joni neɗɗo go o jalidata e ɓeygure makko nden o fijidata e feɓe makko ɓen o cantidata e ɓeygu makko kanko e ɓeygu makko ala haaju e yewtere baɗi so o naati mo jogiti téléphone ha o yalta kañum kadi ko téléphone ko honɗum e dewgal ni ɓe maki noon o bani adam yo rento sanga nde o woni yaasi e yimɓe ɓen o heɓa jikku annabajo on muhammadin sallallahu alayhi wa sallam si o artiti ko suudu makko o waɗa joni jikku makko ngu oɗo wiyeteɗo abu jahlin ɓe maki noon kadi o wa ida waqafa amama nnasa si tawi noon oɗo de o darike yeeso yimɓe ɓen amama nasi adhara annahu aduwa lishaitan si o darike yeeso yimɓe ɓen o feññi nana ɓe kanko mo añi cheytan
kanko ko neɗɗo feewuɗo walakinnahu ida kana baidan an uyuni nas ko wontun noon kanko noon so woɗɗitike ko yimɓe ɓe renama o woni kanko tun ko wedditi kana sadiqan lilcheytan wa mutian lahu yi'a oɗo ko o weldijo cheytan ko ɗoftiɗo cheytan kala wo ko cheytane siifi himo e muɗum kala wo ko cheytan eɓɓi tawa himo e muɗum yallah on danne ɗum ɗo musidɓe julɓe ɓe makino ida kana amama nas adhara annahu nasihun wa aminun sa yi oɗo yeeso yimɓe ɓen wo o feññinanama yi'a o ko laaɓuɗo reedu o no holni wala yakul haram yi'a o fama o ñamata ko harmi wala yakul haqqa nnasi yi'a o ñamata haqqe yimɓe ɓen walakinnahu ko wontun o mo sikkuɗa ɗeɗo sikke ida gaba anhu uyuna nnasi si tawi noon oɗo wirnike e makko gite yimɓe ɓen accimo haynagol noon wasa nata hatta lahu fursatan wo ko ɗon e ɗon yiyata tawa weɓitanike mo sanga weɓitanike mo sayiwum an yaahuda amwal al muharramati nde o wawata ƴettude jawle harmuɗe ɗe sanga nde o wirni yimɓe ɓe yi'a kisan kanko faama o heɓi occasion ko wawata rewde fiyo ñaamu jawle ɓeɗo yimɓe ɓen muharraman akhadaha wa khana al amanata o ƴetta ndiɗo jawle ma piiji harmuɗi ɗin o lundo hoolare ko hoola kon ɓe makino fa hadha rajulu salih yuhadhiruna min dhunubi al khalawat wo oɗo gorko kadi moƴƴuɗo hino rentine e bakkatuji wirniɗi ɗi fa yaqulu ɓe maki o la takun waliyan min awliya illahi wata laato waliyajo e waliyaɓe allahu tabaraka wa taala amama nas yeeso yimɓe ɓen aduwan lillahi fil khalawatika wo haraka a gaño allahu tabaraka wa taala e gunduji ma ko wirni kon woko ɗum allahu azza wa jalla innuma e suratul nisa'i yastakhfuna min annasi ya ɓeɗo ɓe waɗa bakkatu ɓe suuɗo yimɓe ɓen wala yastakhfuna min allahi ɓe suuɗota ko allahu tabaraka wa taala wa huwa ma'ahum idh yubayyitun allahu tabaraka wa taala tawi no wondi e maɓɓe e gandal makko sanga nde ɓe wonno walude waɗugol nden noon hunde harmude allahu tabaraka wa taala wa huwa ma'ahum mo wonde maɓɓe ko wonnoɓe wadde zina wa huwa ma'ahum allah wonno reeni e gandal makko ngal mandi koɓe woni e wadde ko wonnoɓe lancude magasin allahu tabaraka wa taala wa huwa ma'ahum idh yubayyitun nde ɓe wonno walugol e nden noon hunde waɗa ɗum ɗon allahu tabaraka wa taala no reeni ɓe ko bakkatu honɗum ɓe duumino allahu azza wa jalla inni yastakhfuna min annasi ya ɓeɗo no suuɗo yimɓe ɓen wala yastakhfuna min allah ɓe suutako allahu tabaraka wa taala wa huwa tawi kanko allahu tabaraka wa taala ma'ahum mo wondi e maɓɓe idh tuma yubayyitun nde ɓe waleno e on ɗo nokku waɗgol oɗo bakkatu tawa ma la yarda min al qawl konko weltotake muɗum konngol wa kana allahu bima yamaluna muhita allahu tabaraka wa taala sifitorike kala ko ɓe woni e gollude kala ko ɓe wonno e gollude kala ko ɓe golloyta kadi allahu tabaraka wa taala mo hoɓini ɗum ɗon ko ɗum so allahu inni wonanedama ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur kanko allahu tabaraka wa taala mo andi ko gite bani adama janfoto kon wujja leppo ndara ko harmi kon waɗani itta kanko allahu tabaraka wa taala ya'lamu mo andi kha'inata ko janfoto al a'yuni e gite bani adama ko woni e wujjude kon ndara ɗum so allahu azza wa jalla inni noon ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur mo andi kañum kadi konko ɓernde bani adama on suuta konko ne ɓernde ko ɗum siɓay allahu azza wa jalla e jippini o aya karamo kojo goto jangimo o inni hal tadiri akhil muslim ɓe inni ene musidɗo ɗa andi ko honɗum firti ma'ana anna allaha ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ene ɗa andi ko honɗum firti allahu tabaraka wa ta'ala mo andi ko gite bani adama on woni e janfade kon e ko suudi ko nder ɓernde kon ene no fodater e galle kawtal